Pemirsa, pandemi puniki ngajahin samian krama yening pinyungkan COVID-19. Boyo wantah pikobet majeng dokter, perawat miwah rumah sakit. Samian angga kaptiang setata ngemargiang fisikal miwah social distancing. Yening nenten becik kapertenin pandemi sekadi puniki jagi sayan ngelimbak. Antuk punike pemerintah inggian pusat miwah daerah taler politisi patut sayage sajroning ngarepin pandemi COVID-19. Rumasuk peraturan perundangan infrastruktur rumah sakit antuk ruang isolasi miwah ventilator sane becik, infrastruktur diagnostik sani modern, sistem karantina mandiri, perencanaan logistik miwah pelatihan sumber daya rutin. Prade pinyungkan puniki muali ni benin krama sistem inucap presiden muali kemarkiang. Samian sayaga krama merasa terepti taler nenten paling. Antuk punike akidik sani pacang keni pinyungkan inucap. Pembatasan sosial skala kecil sani kemarkiang ring Bali miwah makudang-kudang wewidangan ring Indonesia pacang mapikole becik yening samian angge kayun ninutin pewarah saking pemerintah. Krama kepatutan nganggen masker miwah ketah ngewajikin tangan antuk sabun. Krama sani kepatutan karantina mandiri taler mangda disiplin. Yening mamurug sinah pacang wetuang baye majeng krama miwah keluarga. Antuk punika ngiring margiang samian pewarah saking pemerintah ngemit anak lincir sene leuwih dangan keni COVID-19. Bali Pos nguning